Kad smo bili mali, voleli smo slatkiše i nismo se svađali oko čokolada. Voleli smo sve ljude i nismo se delili. Voleli smo da živimo i znali smo da živimo. Želeli smo mnogo, a sigurno smo dobili najlepše uspomene. Ovo je minut za vreme Kad sam bio mali i još sasvim mlada. Kad smo bili mali. 14. februar, dan zaljubljenih. I ako se sećamo perioda kad smo bili mali, trebalo bi da se setimo jedne ljubavi koja je svuda bila oko nas. Apsolutno. I to ne samo 14. februara, nego apsolutno uvek. Ljubav između gospodina koji je imao i veliku svetsku, ali i jugoslovensku karijeru i možda najveće dive domaće muzike. Žene koja večeras pravi koncert u Sava centru i koja je baš rođena na dan zaljubljenih. Karlo Metikoš i Josipa Lisac. Kako je to bilo kada su se oni upoznali? Vidjela sam ga prvi puta na koncertu u Skoplju. Bilo tu još puno ljudi. I sjećam se dobro da Karlo inače imao taj običaj. On je uvijek, kad god je vidio klavir, se sjeo za klavir. Man je počeo svirati. Ali on je uvijek komponirao. Znate, on je uvijek svirao i prosvirao. Imao je svoj film, ono, fantastično. I sad je on jako se svirao. I ja sam prišla onako u klaviru i rekla sam: kako vi lijepo svirate. On uopće nije dignuo glavu. On uopće nije rekao niti jednu riječ. On uopće... Ja sam totalno bila neprimjećena. I ja sam onako još malo ostala uz klavir, on je to lijepo svirao. I ustuknula sam i otišla sam. Tako je počelo, a njihova ljubav postala je najveća jugoslovenska ljubav 20. veka. O Karlu Metikošu Josipa Lisac i dalje ima neverovatno lepe reči, a ostala mu je verna i nakon njegovog preranog odlaska. Ne želim da se neki ljudi, neka djela, neki ljudi koji su stvarali, pokretali, pokrenuli, čijim putevima su polazile nove generacije, da se to ne zaboravi. Jako lako ljudi zaboravljaju, pa ajmo im nekako reći da to ne čine, nego da nekako se prisjete, da budu odani, nekako lojalni, da budu vjerni. Kroz to zapravo i oni progovaraju. Sigurno nećemo zaboraviti ovu veliku ljubav koja je uzor mnogim drugim ljubavima. Ne samo zato što je danas dan zaljubljenih ili Josipin rođendan, ne, nego zato što o takvoj ljubavi sigurno još dugo treba da se priča. Kad smo bili mali i sutra u 10:10 samo na Radio 3.